Borlangpher Police Station ke parlo Dipu Lamding ka chelenga towarpi kilometer ko rapli Jengbe arongasar Mensing Bay a farmhouse towe jo porphai sirke pa por malom komat ni pangthek thek theatum me kai pichoka jok pinang an kana hok dulu ahem pu atum pen kapachini dun ke pangrum pet pen laket hompli bak na hok dulu athe pining ningkan isi ka chutiki ar phekta chojor long le pin la pente Peri documents pen chenglok thole phukok lang ke pangsip amesin angton na hongdun laplo lake madu le claim abang aling sitame lake nile tumahem adamasar dopu ningkarong nangkelang donun e adok lopota ningduk mekri meklang pen nang chethandu alam manggil lalo ilitum ladak 20 kilo lamding road 20 kilo along nili pisara hem lo amen lagi jengbi arong asar mensing bi abang so ahem pini adamasar du putheglor pen adak read long wai phis tamel adak si sarpisa burat tum gelang litum dak si kaiki ta du thiblo documents pen cenglo kaprek sob dak si dolap lo so pini hadak adamasar alang hem mate sar hem lo he aso hemlong pini adamasar dukok pen ladak read long pen rong andam lap pen putheglor pen munir tum komat tum ni odlang nu tum labang so adimalong mi kai dut pen thangna ta hormu chendun long pin lo labang so adimalong non dismet pe dabang ke ar phek pusami 1 kuntel su se muluk do ladak lapen kaprek hormu lang tang se bamisin pen chenglok lapen documents kaprek pusami dak dupik samila dak isinat ta chen long lepin lo asi jisme pet ni li kadok we phanta than bachining tu madule labang so claim postame labang so tumhan prabjin pen nang ripi nang ji pusini de chuning ripon yang tu lapen nintum chisik pon lo je labang so along madule kai pusame nintum labang so kaya tumhan ke pari jipan tum fire pus nami pidam po nonamat nasi coba anda nonapor nobaji ini tum hadak adamasar hemlong adamasar do pen hadak sai jeklembo mahud berta long nola berta ke long pen itu lapunat lasonson berta long pen itu bang pen adak nangka cili ahut ke itu thangnat taladak theklong lepin lo kucu kitang dupo ason si tum dak nanggeli dun lo lasi jesmet peda bange ili tum ladak labang so adim long ajat hormu isi ebeng akun mat dari tum ladak long lepin lo lasi ladak jesmet peda bange ili tum read along po epi sami read kali dera teng lo ladak akdom dak si angton hormu sami dolab lo documents bank ceng lock kaprek hormu sami dak dolab lo lapen sarpisa bra tinggal ladak si duk tip lo ladak si nasi jismet peda bange jadi council tempat pesame chuning reponing tungge labang so di malong enak an kalukson dulu nasi alang litum pesame prabjin pen labang so di malong ka humri pen anggelang pen alang litum pan pesame kerap pajir poni pansin li chuning reponing tu